Kapitan Inteng! Nadamag yu ka din ti kabarbaro adamag ang kail. Anya ka di day ta damag. Bad news would no good news. At dapagsayaatan na, kanadamot pagdaksan na ang kail. Ay umuna nga ibagam ti pagsayaatan tapno saan ang madadaltal daw ko ita. Ti pagsayatan, kat maksayanan ti mamartak dito kabildatan. Makset? Anyat kaya ko asawahan. Unang kail, awanan ti kanayon anaariwawa, gapu iti bartak na. Ay di kalata maawatan. Anya mo ti pagdaksan ako nam ngay. Umuna, kapilitan nga gastos ka, takatalunam jay tao nga ibagbagak. May kadwa, no asino ti sumukat ken kwa na nga agtalon iti talon yaw. Naamom ka din anatay, jay mamartag a katalunan yaw maray. Anya? Ay, ni ka di leon tidakdak matam? Isulang mati katalunan yaw. Nadamag ko nga intaray da ija ospital. Ang, natay gaya man. Wen ka naw, imbilin ka no gayam ti doktor na, nga isardeng na ti arak. Ngam di na matlata isardeng. Ay, no kasta, kasla jay arak nga rod din ang patay kan ko na. Dayjay ti kunada, nga inanod ti arak. Ay, kaasimet ti pamilya na. Sapay babasit pa ilang dagiti anak da. No saan siguro anakaro ti panagin inom na iti arak, ang mga no saan pa'y anadanon ti ipapanaw na. Nay, nabartek kayo man ang tatabadaw. Apay ko manon na bartekak. Apay ada problema. Saan kumatkit di aparikaw, no mapanawan yun ni nanatuyang. Apay ko mapanawak kat sa anak mit apumanaw. Di kahit ko asawain, ket no agris in peace kayo. Anya maris in face. Papisbisan ka makitam na. Nadamag yu ka din tinapasamak iti best friend niyaw, iti arak. Asino ka dakwada, tidak da kamatem. Nila kay Leon inano din ti arak. Ay awanan, tigayam ko anilyawn. Wundata, no diyo pa'y la isardeng, ti kanayo na panaginom yu iti arak. Ang mga no da kayon tumot ti sumarunaw. Ang mga numo na kapayangam siya, lukaw. Nabartik ka manun. Day tanatan ti among aramidon. Inton kwan nakaala ka iti sakit, gapu iti kaiinom mo. Adayaw, ang mapasama kanya. Tinapasama kini pare tigre este leon. Na, apay. Anya tinapasama kini kumparim alyawn. Kaya, naris in peace ka na kuna ni Kwarag. Na, ay kanakisayan nga rod ti kadwam akanayon nga agngoy-ngoy-ngoy iti kalsada. Apay akas na ti reaksyon mo ngay. Imbis ang maladingitan ka, ang saan may. Ay na, ado ti makaginawa iti panakapukaw ti kanayon awara iti kalsada. Kaya't mo asawain saan ka maladingitan, no siya mo ti pumanaw. Mangted ka man iti rason, tapno agladingitak aber. Ay, Inteng, saan kayo ka di amapan ka ni Kwarog ijay natayan? Ay agaw ka mga rodin ta mga antayon. Tamapan kami inton madamdama. Ay, mapan kami ka no kadagiti kukumarek. Ay kasapulan na mapan kami kani Kwarog ta mga no dati agbartek badat ijay. Umuna kayo nga ruden. Tas sumaruno kami kadamari tuyang kan marikwanag. Nasa pamit na danon ti ipapahanaw na piman da jay. Ay, no kuma tadim ngag iti imbaga ti doktor. Mabalen, ana itantanpay kuma ti oras na. Ita, babasit nga anak na ti kakaasi. Ta nauliladan. Mapan kami kadagiti kukumarik ijay natayan. Agbati ka dito'y balay ba daw? Apay ko mga agbati ang dito'y balay. Mapanak mo da. Anya nga iti agbantay dito'y balay. Itala ang matarumwarak. Apay, pumanaw da ito'y balay aya, nawa nagbantay. Di da mo maibagkat, tapno ko na mamatakaw ito'y balay. Nabartag ka man kan saan.
San alimpyo ti panagsungsungbat mo? Sika, tinabartek. Kasamo nga mo, ti sasawam. Ay na, apo ayan. Ay unampay kumatianos ko iti kasto a klase ti asawa. Kasla kurang ti utak na. Ingkan tamapan kan. Kaso marunong akto madamdama. Iri ka mo nga rod amin atawa. Kan ikandadong ti ruangan. Aliwanay. Kasla damot umay na takawan dito balay. Tapanang ikaluyam launay. Adda ka di kasurun maw. Kaslama di ngamin ti jarmaw. Ni man badung kumaray. Imbagak nga agbantay ijay balay. Ngam ko na nakidin asaan kanumot apumanaw ti balay may. Ay, unay lakit din di pari madong. Awan kanu ti matakaw ijay balay may. Hay makapasuraw. Abang ano inton addata into ijay lamayan kat addanton ani badung maw. Siguro takuna namot asumurot ka na. Ay, kasurun kuman launay. Ay, ti asawa, makuna akatin na kunaynay iti biyag. Angam numaminsan, isumat ti kaap-apa. Ay, pudno tako na maray. Kanayon kami nga agapakin ni badung ko. Gapu iti kinalain na nga agbantag. Eh, kitain nyo dagiti na bartak. Mga no, agaramid da iti saan nga umno dito'y lamayan, ah? Makitam day ta sumungad ang kay. Madlaw na bartak. Ay, wait. Awan ti agkat katawa. Tata malamlamayan. Na, Isipar yaw, dagiti gigiwat yaw. Ay! Apay ngay may ka dito ka na bartak ka. Di ka pa'y lain turog. Apay ko mapaturugan na kay. Kat sana mapakaturturog paray. Ay, agawid kantay ka maturog. Mausawang ka. Apay may pari kaya ti makilamay na bartay. Nabartak mo na ba? Itakabdungaw. Tapno da gunggunak ngay may makilamay. Na, anya, agdungaw ka. Ay, kaduan ka. Ay, bantayan ka. Ay, yun aya. Kasi pahiti anak mo aya. Hindi ka mo na inulila. Kasi pahita ni bakit mo paril yun aya. Ay, iliw ng tuking ka. Tinapalalaw. Ay, kindawag man ti pamalubos mo. Sakto man ti mga klulo. No isukat kasapulan na ti kadwana ng trabaho. Ay, yun na ya. Ading ko. Kapitan, papanawan niyo man dayta. Tila malablabin naman. Pare, agawid ka kanaw. Sana kaya tinagminatay ti lablabidem. Ay, saan mo natin nagminatay ti kasasaw paray. Dahito mo natay. Uray, san arumbang ti sasawam, so nga agawid ka. Ay, abak dagiti tanod tayo yawid dakan. Apay nga yawid na nga. Kit makilamay ang arod paray. Ay, makilamay kan tunusan ka na bartek. Ay, da kayo, waraw. Yawid jaw, dahito iji balay da. Ay, di nakiguyan. Tuwarag. Pagdungdungawag palay. Inggoyo dagiti tanod ni Kabadong. Minyawid dan Saan anabartag itay pinanawak? Itata si Muro na barbartag. Si Morot, saan akaya tinagminatay ti dungaw na? Ay, sinalbag ki di anay yaba daw. Gapu iti arak, nagbalinan nga responsablay. Ay na, ado ti madinga itdan ti arak kukumare. Nang runa no ti tao kat nabartag. Pudno day tayong bagamaray. Manipod ka na yun ang mabartag ni Badungkaw. Di na amo dagiti sungsungbat na kanya. At ang atapay namnamang agbalbalew. Ay, nagsaya at kat kuman, nagbalbaliw pa'y ni Badungkaw kukumaray. Ay na, agbaliw ti tao, no adda mapasamak ken kuana. Gapo, iti madinga aramid na. Adda kayo mutan kwaraw, na idanon nyo ka din ni Badungko ijay balay may. Una na. Inyiddanan iti papag iti sirok ti mangga iti arubayan niyaw. Ay, kasjay na numabartag. Ijay papag amaturog, taagpadanong nga minukwa. Isumot lagay masanan ngayon mo nag iti balay yaw.
Umanay apangapa akan kwa na padanom ijay kwarto may. Kaslaubing nga ilablabaan nyo iti abong ti Katrina. Hay, iso ajak pa unagan no kasya na bartag. Nagangsag ti kwarto. Agawid tayon, kukumare. Taumay tayon tumanan inton bigat. Awan mare, rabi imot nga minan. Intayo pa'y nga rod agpakada iti bumalay. Imbagak itayon nga agawid tayon. Imbagak at alo tayo nga agawid. Nasayat nga runo kasta. Saan nabali ta adupay mo ti tao? Amang ando at dapay lang ni badong ko ijay papag itiro arti balay. Ay, imbagkan kwa na tanakadano nun ija balayaw. Ay, si kakat adda ka payla dito. Un nga rod maray, malain tayo nga rodan. Kaslapay kat makatudtudo kat awan pa'y payong tayo. Wingarod Sapay saan ko ang mapartakan ti Magna no kastoy arabi uray adda flashlight tayo. Ayan titulbak ba daw, lukatak ti balay, nausawan kamot siguro. Nay, awan mo dito'y bulsak ti tulbag. Na, kasanuta nga ron ngay amakastrak kat umayan ti tudaw. Aguray man ta panunutak no nang ikabilak iti tulbag. Ay unay kan, day tanto mo lang aming bartek mo ti agadaw. Kasanuta ngay amakastrak di taunag. Nabating sa magayam di taunag ti tulbag. San kun sa mga nala? Kapilitan ng aadadaulan ti panulbakan ti balay. Awan pa'y umno mga aramid mo. At dalang arudan matay ka po iti arak, ngam de ka pala mabutang. Ay nanay ra na laang mat anatay dagijay Pambarlaan ti doktor ti arak. Apay kumapambar ngay. Apay nga rod ngay, nga damasapa amatay. Ngam saan mo't nga umininom iti arak. Aliba? Na, naglaing ka rumasaon. Ega kay deri mi jaw, tapno makaunag ta. Sinalbag ka. Anya jay kunam. Naibati ni kabadong ditulbag iti onag ti balayaw. Wun maray, hay sa anak ama kakatawa, no di ka masuruna. Kapilitan a dinadail na ti panulbukan idirabe ay tapno makastrek kamay. Ay, kasta ka di ti mabartag. Saan ang makapanunot iti nasayaat? Siguro amaran. Kahit papanam ngay nga rod ita. Kapilitan nga nakgumatang iti sabali a panulbukan, tanadadail ka nga rod ti sigod. Gapo iti bartag. Nadadaal adi na oras ti padlakyaw. Ay nano kasla kumalupot ti asawa mabalin asukatan. Ay inaramid kon maray. Imbis nga iti kat pag-aayat mo laon ay ni Badong Maw. Wala, ta saan pa'y amamartek iday. Ngam ita takas jayan. Iso nga imbagak ano mabalin la kumaasukatan ay kat sukatakaw. Ay, itagayam ti pumpon jay natay. Napan kayo kadimot makipamumpaw nantay. Wen kwarog. Kakadwak met dagiti ko kumarek. Imbagtasan nga impambar ni kagawad kwa na nga awan agbantay iti tersina na. Kunana, ididinamag ko, irikop na kano. Ay, numalpas sa may tabon tinatay. Marik na ti asawa ni Manong Leon ti kinaawanan. Ay, katwen di na pa'y marik na ita. Takanayon nga adu ti tao ijabalayda. Ang binton maitabunan, taawanan ti adu ataw ang mapan ijabalayda, ay sigurado maikawan to. Kaasi damait, nasa paana ulila iti ama dagiti ubay. Wen nga rod ay mano ka din nga agkakabsat dagiti na panaawan ni Leon. 5 dantay. Di asawa na ito ti kakaasi amang isakat kadagiti nga ubay. Pa'y umay manin ni pare ba daw nabartek sa? Unay kat ni tata badungain. Isu manin na bambantayin no kastawi. Sapay saan amaliklikan nga daglabas lugan. Intun kwan, nasagay ti aglabas alugan. Saan la kumalaklak kayan talapigusak. Ay kita nyo dagiti aglabas alugan. Tada kayo atanod ti agpay at traffic enforcer. No ipantayo iti sementerya ti bangkay. Napay
Kay nga tanga kakaribuso dagiti tao iti hude. Ay inak man kitaan. Ha? Nitata ba tong dayto ya? Nasagid laki titilugan ngam intarayan da. Nahit inran. Ay, masapol nga inak ipakaamo kininana to yang. Nakita kita kada kagawad ken antibanang ditasidag. Ay, nanatuyang! Nanatuyang! Nasagid tilugan ni tata ba daw? Ing kayo basit kadwaan tayo panday di ospital. Ay, kuna ngamin asaanin nga umay tanabarter. Ing kayo na tapno maipanin di ospital. Makitam itatibong at ikanayon mo apa nagbarta ka. Ay, na. Hanya ka di napasamak to yang. Makitam, di mo pa'y amo gapo iti kinabartek mo. Nasagid na katilugan gapo tanabarbartek ka. Ita, amangan ka nunupot din datasakam. Ay, isan ato yan. Nubabalin asan dapot dahin. Hakit ipagpakaasim iti doktor. Ay, napan kala kuman nakiidan kinilyon idi impomponda. Di na ka di kailalaan. Anya ngay kumati pa kairanudak ken katapno kailalaan ka. Parikot lang ti ipapay mo kanya. Ay, pangasim to yan. Hagbaliwakan. Saan ako nakanayon nga agbartak. Promise. Saan mo nga ipaputid ti saka? Ay natatabadong. No kayat mo akailalaan na kanito yang mo agbalbali. Ala sigay. Dinang tinagipusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawen. May sabay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon at yaman kami iting kay panagdangag apay matli kwaraw kunam no asino akalaingan idi agin inom kayo ijay balay tasibang. Isugarad. Kung ang laki no asina. Nagnataw ti panagkikita na iti bagbagina. Ipalastog na ati kinachip tanod na. Nukas jay na lang. Makasarak taw iti katapat na. Awan tinasaya at ngait din tinalastog unay. Saan mo't asigo da kas jay tiloko ako arab. Into ka no kan ibaga na nga angkel na ni Kapitan. Kita pa'y no angkel na. Anya kumangay. Ipanakil na nga raw ti kinakapitan ti ulitag na. Napankakadi iti pabunyag ni Simang Maray. Wan maray, di ka mutimay. Ay, awan nga minan tilakok, iso anapanak nagsakada. Apay anadamag mo no napanak maray. Diyan nga min agwarwaras adamag Maray. Nalastog ka no ni Kwarog. Ay, pudno day tamaray. Sang kadaguli na jay kinachip tanod na. Kanti kinakapitan ti ulitag na. No saan nga agbalbaliw iti kasta nga aramid na. Ay, adama di nga din na. Lakit di amaray. Kaslawang kabutang na. Lislis yan pa'y katidaduma akainuman da. Maribanang, nadamag mo ka din ti inaramid ni Kwarog iji pabunyag ni Simang. Anya ka di ti inaramid na, Maray. Agpalastog ka no mat ijay. Nangato ka no ti pagkitkitaan na iti bagbagina. Ay, kasanuan na nga to ti pagkitkitaan na ako nam. Sang kaibaga na nga iso ti chip tanod, ken angkel na kano ni Kapitan. Una yan. Imbag taawan tinang tutup ken kuana. Dayta nga raw ti ibagbagami ken ni Mari Tuyang. Sige Mare, ibagak to ken ni Inteng tabagbagaan na ti kaanakan na. Ay hon Mare, no agtultuloy ti kasta nga aramid na, ay masiguradok ang maisagmak. Ay, hanggang
naibagak mo't kit di daytan ken ni Inteng. Ang pilosopo may Anya? tapod no kano ngamen at chiptanod ni Kwarog. Ket kapitan mo't ni Inteng. Ay, o, na yan dagita nga gulitag. Ay, umapal kano lang dagiti tattao asumanao. Saan da kano ngamen at chiptanod ken saan da a kapitan. Ay, kat ala, makaamuda nga rudan. Nabartag ka manan, Kuwarab. Ah. Nga manan ti bagbagam dita. Abay aming mingmingan nak, si kakasla ka na yun mabisay na. Nagkutong ka? Ay, saan mo kay kasta, Kuwarab? Heh, Lumabas lang mo day tatao dita kalsada. Bayam lumabas. sakbayan lumabas ka. Mangtid ka pa iti gatang ko iti ara. Mabitlaan kabsat tay kang ka. Amin na lumabas dito kabildatan. Masapo lamang tay diti multana lumabas, ha? Saan mo takasta, Kuwarab? Bayam lumabas da. Sana mabalain. Ah, Kasta ti patakaran na pinutar ka. Kas chip tanaw. Madi talaga ti inaramid ni Kwarog. Adawatan na ti aglabas iti igatang na iti arak. Ay, makasarak to nga ta iti katukad na. Ay, anya ka di manen ti naramid ni Kwarog, kukumare. Agkikil iti lumabas dito yung kalsada, maray. Anya, an-anwan na kanungay ti kikilan na. Igatang na iti arak. Ay, una yan. Talaga asaan anasaya ti aramid day di Kwarog. Kanayon ko ang makita day dyan nakutong alalaki. Ang lumablabas dito yan nakamotor. Nakitak mo't day dyan. Na ikamang sa kanuko dita sumaruno a barangay. Ay, sumot lagayam Ang mga no ada trabaho na ijay. Iso akanayon ang lumabas dito. Kwarog, agsarita taman. Nagsarsarita tamit tinantay. Apay akikikilam dagiti aglabas dito kabildatan. Rumbang langan tay. Kukuha tayo ti kabildatan. Iso masapul nga agbayad ti asino man nga agbasak-basak. Awan ti kasta alintag dito Pilipinas. Di ka agar aramid iti maikaniwas. Saan ka alintag? Da kami kini-uncle ka tilintag dito kabildatan. Pagtimugan kayon tupay nga agpangamaan. Bakay ranudan mi kini-uncle ko tiraramiday. Nuganggan na agbayad no agbasak-basak ditaw Ay, isardeng mo na itang aramidem. No di mo kayat nga dadakas ang mapasamak kan ka. Anya kumangay ti dakas ang mapasamak kanya kantay. Kabuteng dakdag iti taaw, tasakit nga ro ti chiptanaw. ada kanupaskin dita sumaruno a barangay. Anya day tapas kayong tata, tamapanak man. Ay, nasaysaya at no saan ka amapan, Kuwarab. Pwede mo kaya tamapanak. Adaw, teatrasom kadagiti tattao. Ang mga no niya taramidin daking ka. Didak mabali na sa gida ni Jay, ta chiptano dak. Ken kapitan ti uncle kao. Saan kumaan na nga tuunay ti panagkitam, di ta bagbagay, Kuwarog. Napay kumasaan, kapitan nga ro ti uncle kao. Ibalakad ka asaan kalangan ang mapan. Maamakak ang mga nubalsin da ka. Didak mabali na pagaramida ni ti dakes kunak manain. Kabuteng da. Papanab ka de, Kwarog. Diyo ka dinadamag. At da ka no pasken di ta sumaruno a barangay, antay. Jay ka di kasaran, wano jay pabunyagan. Ay, dogayam ti pasken di ta, antay. Wen, Ay, saan ka di makapan ni Angkail? Sayang ti inom ken pulutan. ay adda dinarayan na amiting. Umuna kami nga rod kinitata badong antay. Sige Sumarunon talatan ni Uncle ka, numalpas ti meeting na. Mapan ka di mo ni Kwarog ijay papanang. Imbaga ka saan kuman amapan. Ipapili na mo, sumurot ka na. Apay ngamin nga imbagampay laang kan kuana. Maisag maklaki de numapan. Isu nga raw, uray saan ko nga imbaga. Ammo di kapitan da dya apaskain.
At dalakit di saan anasaya at amapasamak no ipapili na timapan. Ay, day tangarot ti pagdanagat. Ang mga nukilawan da ni Kwaraw at di na oras. Kunam no kalalaingan dito, ngam di na mo maipakat day talastog na no iti sabali a barangay. Pag madyan ka, titawa na lastag. Uray kasta, kit kita umlatan ni Kwaro gijay, ah? Ay, katanya pa'y ngay, no di kasta. Bunyagan ng adumay, titao, Kwaraw. Inta ni Jati do kalamisaan, tata. Umunatan ngagtugaw. Ay, san pa'y mata? Urayan ta ngay bagada ang mapantay jay. Santan nga urayan. Amuda mo ta siyak ti chip tanaw kan kapitan ni Uncle Kao. Wen angam sa bali a barangay ditoy. Saan akabildatan ditoy? Tanang laang tigungunay, Kwaraw. Nyata na nga bagbagam. Agbani kasakman kitday. Tapno makita dakit ayabandak di talamisaan. Ay, saan akabildatan ditoy, kunak manay. Uray sa nakabildatan. Amudak dagiti tao di tao. Uy, adda kagayam ditoy. Si Kaasalbag, Akwarog. Anya salbag nga ibagbagam. Chip tanod ko nam kanya ka. Kapitan pa iti Uncle Kao. Oy, tanod ka lang. Idinto ta inhinyero ak. Ha? Ipan nakil mao, ti kinakontraktor mao. Sana ka kontraktor? Nasing pata ka tao. Masigurado ka kontraktor ka. Buhaya iti takdang. Anya? Saan ko naktumay? Rama naman laangan da ito'y. At to'y pay. Anay ka. Agsaro numit akong tartim paraman mo kanyak. Jakmat nakapuruman. Ay, madida ito yan Agnakam kamat siguro itan. Lasto gatanod. Uray ayabam ni uncle mo. Pagtimugan kayong tupay adwa. Bulbulwan ka ita. Ay, saan Gusto ko man. Pangasay. Ay, Houston Baraw. Adun akong tartim palak ang muking kuhana. Saan na makatakder ni Kwaraw? Di kagda nagtata. Ikakpay mat itibasit nga angis na. Ay, saan ko man Baraw? Pangasay. Bayamaw, taipanaw kong ditoy. Ayan tan ngay tataba daw. At data dito'y ospital. Ay, sigod gaya matay kwando instructor da dyan nga inhinyeraw. Ay, kasta ka day. Mabalin ko kadi ngay daram. Gapo iti naramid na kanyak. Kunada, ano kano agdarom ka? Kit aduda amang saksi abasol mo kano tinapasama. Awan ti mangisakit king ka. O di si kanti saksik tataba daw. Ay, di nakiramraman Nadyak kaya't asumango ti anyaman nga asuntaw. Kunak nga minasaan ka na mapanigay. Hindi na kadi kaya't atulungan. Saan aga po tadi ka kaya't atulungan? Ngam nagibalis nga minday jay, gapo iti kinalastog mo. Sino tinangaramid iti kastoy kan ka, Kwarog? Nagdamo magantay. Masapula makabali sa kiti dayjay akot taong. Sino dayjay ako tong? Damagan nyo kinitataba daw. Am muna dayjay. Ay, apay anagturod dayjay anang kabil kan ka. Kimat lang ti sana mabalays. Na. Ipakita kiti dayjay ataaw no asino ni Chip Kwarog. Ay na, Kwarog. No anya man ti pampanunutem, di mon ituloy. Ay, agibala sa katalagan day. Ay saan kunakmat? Bay amon. Amangan no ad-adda amadaksan ka, no agibales ka. Asino ka no, tinangdangran ka ni Kwaraw, kabadong. Amam, ginaganti ka barbaro nga inhinyero iti DPWH, akabsat ti gobernador, maray. Kabsat ti gobernador, kunam. Word, maray. Imbaga na kano, mabalin na kano, paikat ni Kwaraw, akastanod. Tasan na saya, tiaramid na. Kinikilan pa ni Kwaraw na diya ataaw. Ay, anya. Wine. Ay, saan gayam asinsinan at tao tinangdangran kan ni Kwaraw? Ay, win amare. Ananawaag ni Kwaraw, ngam dinak mo dinggay. Idagom ko talaga jay ng kabil kanya kantay. Ay, kabsat gayam ni gobernador dayjay.
Ay, amang no ipaikat na kakano akastanod. Gaputa kinikilampay gayam. Anya, kapsat ni gobernador. Katwen, saan amabalin nga idarum mo? Ay, si kapay kit di ti mapanagkid daw kan kwa na iti pamakawan Anya, inakagkid daw iti pamakawan. Idinto ta na ospital, gapo iti pananggabil na kanya. Kuna dagiti nakakita, abasol mo kano. Tanaglastog ka ngamin. Siyak pa iti na ospital. Siyak pa iti mapandumawat iti pamakawan. Basol mo, Kwarog. Iso nga ing kaagkid daw iti dispensar. Makitam ka deh, ti madi ang resulta ti kinalastog, Kwarog. Saan aga po tatanod, no kapitan ni uncle mo kat nalastugan. Ay, iso asika, Kwarog. Saan mo apaglastog ti kinachief tanod mo? Alan ingkaagkid daw iti pamakawan. Anya, matain. Siyak lang nga din tinatangran. Siyak pa iti dumawat iti pamakawan. No saan ka kumaan naglablabas, di na kamot siguro dinangran dayjay nga inhinyero. Kat manipod ita, ikatam nga min ti kinalastog mo tapakaisag makam dayta. Wine, sana kung naglaslastog pa'y. Agbalbaliwa kaon. Laglagi pam no nalastog ka, kan napangas ka, adan tumutla katukad mo. Ay, Kwarog! Agnakam kamot nga taipan. Anya nga ita, nakasarsara ka. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Junren. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, titingkay panagdangan. Badaw, mangtad ka man iti igatang iti asukar kan kapay. Utang nga man, awang pa'y kwarta. Amangan no saan nga agpautang ni Baak, tatidugan ti listaan ta ijay. Mapan kay jay sa bala tersina. Jay mayat nga agpautang. Unsa nga agpaisaw? Ay, mapanak ijay daya. Kunan sa mo da jay abak nga isulang ti mabali na paggatangan. Hingga nga ro din Saan ka na dumayamudom ta makakapkapiyakan? Ikabil mo itong arudan ijay termos ti danom nga indadang ka o tain na umutang. Kan. Mabit ka lang Saan ka man na makimaritis ijay? Mangted ka man iti kapikan asukar. Mangtad, ay, saan ko nga ipadpadawat tilakok, nana? Saan kumot ngayon baga adawatel? Mangtad ko namot ngamin. Di mo mat imbaga gumatang ka. Ay mangyawat ka kunak kuma. Utang ka di wano cash, nana. Agpada kayo lakin ni Baak. Aglako kayo pa'y mo lang arod no kasta kayaw. Agla ko kami tapno agganan siya kami. Saan kat atap no malugi kami. Yawa mo kida yung tabayadak inton bigat. O may kantulag gumatang inton bigat, nana. Saan para pa utang tilako? Ay, sinalbag dagitang aglaklako. Agpapadada pa idam. Di na pa'y kaya pinagpautang. Nay, nanatuyang. Kasla kayo manggagamawd. Apay dumayamudum kayaw. Dagitaman nga aglaklakaw. Agpapadada saan nga agpautang. Kasano ako na masandang agpautang. Kat naggranata idi imutang ka kinikagawad iti bagas. Sa bali mo jay bagas Sa bali mo ti utang itatasokar kang kapay. Agpada ako arta ti bayad ti utangan.
May saka mo. Mala, pautangan na man kiditi kwartam ta iso ti igatan ko iti kapikan asukar. Awan mo't kwarta. Ay, agpapada kayo la amin na paidam. Yay, Mapana man langan, imot kayo amay. yay. Hello, asino ka di daytoy? Ay, siyak daytoy, kagawad ko anang. Imay ngamin umut-utang ni Nana Tuyang dito tersena. Napanmat dita? Wala na. Apay adito pa'y nga imay kat as-asidag dita ayan niyo. Ati dugan ti listaan na ditoy. Iso asaan ko a pinautangan. Imbag ata saan kumot nga inikan, kagawad. Atapag namin nga umutang, iso nga imay ditoy. Naglaing da nga umutang. Di damat nga rod agbayad. No siya, jak kayat ti agpautang. Tano maibos tilakok. Awan pagsakada, kagawad. Nung amindad doma kat gumatang kunada. Into nayawat kon, ipagadamutan nga utang. Ay, makapasuraw na. Ayan nga, iti kapikan asukar. Nagbayag ka lang aro din dawan pa insang pidman. Nagtutulag sa dagitang aglaklakaw. Di da mo kayat agpautang ay surungkaw. Kasanungay nga ro ditan. Di takit agkapay. Ay, inak makikapay, ijay balay da maribana. Kahit kasanwa ngay, Mike. Makakapkapi ako. Padasam ti mapan makikapikin ni Kwaraw. Ang mga nod da iji balay da parintay. Iyay samot amang mangan kay nagkapkapay. Kastoy laangan. Alaag ti dakkel atasa. Inak timplaan iti kape ijay balay da. Kalpasan na, iyawid ka, takapitado. Yan ka nga ro din ah. Tamang ano pumanaw da. No da pa panandangay. Maribanang, umayak man. Nay, apay day ta nagdakkel atasa, maray. Ay, naibusan kami ngamin iti kape, maray. Mabalin ka day a makikapiak. Ay, sige. Umunag ka, maray. Adamat na pudot adanom dita termos. Adamat kape kan asukar dita lamisaan. Ay, agyaman naklaw na maray. Jak nagbidtaut nga imbasidagkan ka. Agtimpla kalapta dita. Taagsagadak payman dita arubayan, maray. Ay, wun maray. Uray panawan naklatan ditaw. Makaamu ako nga agtimpla. Sige nga rudan, maray. Tanay, ado tinaragrag abulong dita arubayan, may. Nakita kat adapay kape kan asukar iti istantida. Alaag sa timay sa apakit iti kapay. Kan alaag ti kagudwat kilo nga asukar. Saan amadlaw? Talawlaw mo ti jacket ka. Dadakkel ti bulsa na. Ay, agawa ak nga bulsa. Tagawit akon. Aday ta. Naibulsa akon ti basit apakit iti kapay. Kan kagudwat kilo nga asukar. Ay alaag kon ti tinimplak akapay. Tamapana ka unaan. Ay! Maribanang! Agyaman ak tanakatimpla ak mailangan iti kapay. Inakan maray. Magmag na kang agkap-kape? Nagkape-kapay kumaasak bay nga agawid ka. Ijayin balay maray. Ulitig ti agyaman, maray. Awan anyaman na, maray. Be, apay an nakalukat ti istante. Saan kumot nga inluklukat itay? Kitaak man. Nabawasan ti kape kan asukar. Ay, imposible na ito. Ay, antay. Nabayagit kita nyo ti istantiyaw. Ay, Tumanamitim kayo, mate. ay kwarog. Nangala ka kadi iti kape kan asukar ditoy. Adapay mo't kapi ka na sukar kaw. Adupay ti karga ti garapon kaw. Posible nga taan ni Marito yang tinangala. Umututang kini kagawad iti kapi ka na sukar. Ngam sanda pinautangan, antay. Anya. Ay, iso nga tanga imay nakikape dito balay. Ay, nagdakkel pa jay tasan
takas lamot ten basit akaod. Umut-utang pa ya ijay tirsina ijay daya, ngam di da pinautangan. Iso ana sabat ka, wakas lamang gagamod, aso manawa magmagna. Ay, adda nga rod posibilidad na nga iso tinangala. Ang narigat mo't nga rod ti agat atap, ta saan ko mo't anakita. Saan nga tangay nala ni Uncle ijay barangay haul? Ay bagtadakan dito yung barangay, hulkwaraw. Ikamad gumatang iti kape kan asukar, tanay. Naibus mo tin. Nay, kitno atapon ni anti ngay nalam dito iti kape kan asukar ijay balayaw. Ah, apa nga alak ngay? Asidagmat ti paggatangan iti kape kan asukar dito'y. Oy, nukas tanga raw, sa bali tinangala. Ay, asino ngay? Ninanatuyang awan sa balay. Na, ay, pagkunaamay ni Maritoyag. Ay, maditi agat atap, no di mo nakita. Napan ngamin ninanatuyang ijay balayaw. Nakaigamit tinagdakil atasa, anapan nakikapay. Gaputan nakikape. Atapo mo, nga iso tinangala. Idi pimanaw, nakita ni anti ang nakalukat istantiyaw. Kat basitan tinabati akapi ka na sukar yaw. Mangala ka ititasa, tapag gudwaan tatoy na timpla akapay, badaw. Ang damod langin kapay. Ay na, makakapi ako na yan. Saan lang aday ta? Irwar ko ti kapikan asukar dito'y bulsa. Ahap! Sino nga tinagpautang king ka? Saan ko nga inutang day ta? Nangalaam nga rod nga itinggatang mau. Hey, nakita nga do ti abasto da mariba ng ija istantida. Ay katinala ko na. Nangalaak pa'y kumakat iti dilata ng amangan numadlaw dito'y bulsa. Di kasla tinakaw mo nga rod da ito'y kape, kinasukan. Takaw ko nam di ta nagbasay. Manulang mga dayta. Maray, sumagmamano nga aldaw, adi kam nagranakan ni Marito yang dito'y tersenam Wan Maray, manipod saan ko a pinautangan iti kapi ka na sukar. Kunana, saan ka no amay may sa ti aglaklakaw. Ado ka no dita, ti paggatangan na. Ay, no maminsan, nasintir launay, jay kumarita. Napasig, ngam adalukluko na. Putno day tayong baga, Maray. Intod adadi na kayat. Kaslada, kaslaunay da tao. Baak kunana sa pumanaw. Ay, amom ka day nga may ijay balay anak kape. Ngam idi pimanaw. Ay, nadlaw kumutan nga adda nagpukaw akapikan asukar iti istanteme. Nakitam ka dino inala na. Saan ko nakita, Mare? Angam ko nadakwarog kan inteng, adi da kanumat innalala. Adumat ti bunga ti lulukisin niyaw nanatuyang. Mabalin ka di ti mang puraos, takay kayat ni antibanang ti lulukisin kay. Lako dagita kwarog, kan may saan pa'y amabalay. Mabalinain, madlaw mo't analuom di daduma. Saan amabalin ko na lang arudang? Saan mo asang kakita? Ang mga nukas lakad ay tay aginaw, amapirdi ti bunga na numatmatam. Na, nagimot kat da ito'y abakitang ngagdadawat. Nyati ko nam kwaraw. Maragragla ko man dagita lukwat. Naa, mangiruruman ka. Pumano ka man langan. Talaga pumanawak. San kan tumot nga umay makikapkapi ije balay da angkila. Ang mga nuad damanan agpukaw akapikan asukar. Kukwam ayati kinapay. Kukwam ni Maribanang. Ay na, kwarog, nagalasmatan day tamisuot mo. Ni ngamin na natuyang antay, nag-imaut. Na, apay nga imot ako nam. Anya ngamin ayat daw dawatem kan kwa na. Idilim maba sa kiti balay da. Nakita nga do ti bunga ti lulukisan da. Wano jay lukwat da. Kunak amang purusak, kat lako kano dagi jay. Na, anya ngay nga rod no ilako na. Ay, kas kalaubeng. Naglay nga dumawat, ngam nakaim-imaut. Imbaga ko nasan nga may makikapkapi dito'y balayaw. Kahit, anya ngay ti kunana. Saan ko kanumot akape? Tada kayumot kano ti aking kape, antay? Bye-bye, Amon.
Day talakit din lokwat ti pagsaksakitan tinakam mo. Hmm? Gumatang kanto ijay ilay, numapan ka agpasada. Itaman pay. Ati lang tricycle mo ti adda dito paradaan. At na panandag iti kakadwa kang gail. Sana kasi muraw, tama diti bagbagik idikal man. Napananda ya? Napanda nakisala ang gail. Apay nga ron ngagpasada ka do maditi pagbagem. Nagtumarak idi rabi ay kanidi agsapa. Mayatan tiriknak. Kan may mayat anog may sak nga agpasada. Tas amin ti pagluganan ti pasahiraos. Una. Sigurado nga ron ang maladaw ti drivers ita no napuyatan da iji kasaran. Una ang gail. Badaw, napuros tanda giti lukwat. Nga masapol ang mga arkilata iti tricycle, tamapanta ilako ijay ilay. Hingga makisarita iti tricyclean. Ibagam nga arkilaem. Ngam itad munto ti arkilana, inton malakom ti lukwat. Ngam naibus mo ti kapikan asukar alinibas ko kini maribanang agkapita kumapay. It kasano nga ron nga, ikawam mo nga ron ti kapay. Apay no si katimapan umutang. Mabainak mo't amapan umutang. Painapa mo ngamin damari kwa ng kanjay aglaklako di tadaya. Apay ngamin nga ingkap apain idaya. Sika lang nga ron din tumututang. Sika pa ti masuron, no di da ka pautangan. Ala, ten na lang arod mangkitan iti pangiluganak iti lako. Gumatangak tulaangan ijay ili iti kape kan asukar. Intun makalako ah. Na, awan mo tinakaparada at tricycle. Ni mo lakwarog tiyada di taparadaan. Na, nakita na. Nung dinak mo't umaysabten kat nakasukata mo. Kaawatan nga agudo nga. Napanan nga taya dagiti daduma a driver. Ay sinalbag. Awan mo nga ron kwartak tapno ibagak nga arkila. Ay agawid akpay man ijay balay. Apay nagsubli ka nga awan mo nga ron tricycle nga inalan. Nila ang makwarog tanda ijay paradaan. Apay, di mo pala imbagangay. Isun ako matinarkilam. Mabay na nga road. Idi nga min dumaw daw at itilukwat kat saan ko nga inikan. Imbagak alakaw. Anya, hindi ka lang mabay. Ingka pa'y makikap-kape yayanda, nawang kape. Huwag nga road. Pag madyan na kay, tiimot. Tano si katag kasapulan. Mabaing ka amang ibaga. Mabainak pa'y amapan umutang kin ni Marikwa ng tainapak nga maing. Ay, kapilitan na siya kung di mapan mangilakaw. Agbayad kan tao kini marikwanang. Tadumawat kayo ti dispenser. Gapo iti nagmading aramid mo. Wan ba daw? Ay mababainak pa'y ah. Taimpasagid kanyak ni Kwaro nga adda nagpukaw ijay balay damaribanang. Amudalatan asyak. Tasyak laeng mo tinapan ijay. Mading amin na nga aramid mo kay. Imbisa kaya da ka mapan ijay. Saanin ah? Taam kenda nga damanin mapukaw. Ay, wan nga raw. Maalata saan kun nga ulitin. Naamiris ko ti madi abunga, ti madi nga aramay. Ay, nanatoyang. Madi nga aramid, madi matibunga na, iti uti na. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joker Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito ang estasyon agyaman kamay iting kay panagdangan. Hanggang kitaham ni tata ba dong aw? Agkalkalbon. Nagsilang jimoging nan. Ha? Kitaham ko naklaang, inuyaw mumutay. Naglalapad dagiti dapat na akasla nagrarapang alayak. Na?
Tainad-adda ng inuyaw. Kuno ba? Ay, lumabas yan ni pare Badong. Ay na, makasisirap tayo muging na nakasilsilan. Ha? Apay akas na di pa nagkikita kanya paray. Apay, kitkitaan ka. Unam siguro, jak nadlaw, ngoy-uyawin na. Kunaklag ang makasisirap na ita muging mo. Kunakon kahit, uyawin na manay. Siga man pa lang din na puutak ka kapitan na nakauyaw. Isardeng mo man day ta panaguy uyaw mo, inteng. Isardeng. Agoy oyawa. Aya. Aglibak ka pailaan. Naa. Ay, jak amo ti aguyaw. Tawan inuy uyaw ka. Anya nga rodjay inistorya kanyak ni Kwarog. Ay, kwa. Kunakmat kan ka nga aguli magkalaang. Kwaro. Kay, nauli makakmet talaga. Ay, inuyaw mo ka no ni kumparim Abadong, inteng. Unang kal. Ah. Inuyaw mo ni Tata Badong. Oh, Naa. makitam ti kasta nga ugalim. Ay, kasanon no si kamet ti uyawin da. Inuyaw nak manin dahi ta kumpare. Asino day ta kumparim anang uyaw kan ka? Kadi parinting eh. Ni Kapitan? Amok magkait, anabayag na kon ngoy-uyawin dahi ta kumpare. Kayat na nga tamat, nga ipakat ko kan kwa na ti kinauyaw ka. Ay sanay, mayamon. Katuyuyawin na kagayam. Pasensya amon. Pasensya akto pa yan. Yan niya ba't a klase apuok daytan? Hey, apay inteng. Agkat katawa kamot ngagmay-may sa. Apay di mo makita dahi takat katawa. Lumabas yan. Dahi dyan ay. Dahi dyan yan. Na, ay, ninsamot marituyang jekat katawaam. Makapakatawa di buok na sugargar. Binunar. Din sa sagsagay sayan ni Marito yang dahi buok nan. Ay, uray gayam ni marituyang. Uyawam. Ay, saan nga uyaw? Bagak lati puno. Intun manggag na ka. Uray Isardeng mo ti kasta nga ugalim. Ti panaguy uyaw mo, inteng. Dakas dayta. Kapitan, dagito yan, dagijinas ka na pirma am apapiles. Ay, iparabaw mo. Dito table ka. Wan, kapitan. Ay, aguray ka man kagawad. Na, apay aming mingmingan nakakasta. Ay, bumakit kagaya man. Apay anak ko namday ta, kapitan. Ay, adun ti kurot retiro pa. Si kakit demat, tila madmadlaw mau. Ay, bakit ka talagan? Ado pa iti uban mahon. Agparparang dan eh. Agpirma ka din, kapitan. Ay, dinak man uyawan. Unay mat ni Uncle Mon, Kwaraw. Ha? Abay, kagawad. Ay, nauyaw. Uray siya kakagawad na, uyawin na. Inuyaw na ka. Ay, dandani jak kaya ti agpakita ken kwa na. Tauyawin nak tumanan. Uy, unak no ni Tata Badong lang nga kumpare na ti kabailan ng uyawan. Ano kasta? Ado kamin nga inoy uyaw na. Dayta ti paglaingan na itan. Aguyaw iti kabaranggayan na. Limabas kan sa mo, dito balay da parintay. Kapilitan tawan mo't sa bali apagnaan. Imbaga, no saan nakita ni parintay? Nakita ka nakatanaw ijay tawada. Inuyaw nak siguro mo't Sigurado ay nuyaw na ka dayay. Maamwak laang nga uyawon nak ni Kapitan. Nay, si Kaki Dimait. Kasla makaungit kan sa amin tayo. Amumot ajak kaya ti mauyaw. Tajak mo't uyawan ti padak at haaw. Pasensya amaon. Tay, sukag kapitan nga raw. Oray pa'y Kapitan no na uyaw. Ipagpagapumlangan, iti pa nagkumpari me. Maribanang, at dalaang mandamagakan ka. Anya dayta, mare. Uyawon nagsamo ni Kapitan. Ha? Ay saan? Apay kuma nga uyawin na ka. Kaslang amin kasta ti panagrik na. Ay saan na ka nga uyawin? Mading amin tirik na, no kasta nga adda manguyaw kanyak, maray. Amok
Asino kumangay matimayat ama uyaw. Uy-uyawan ngamin ni Kapitan ni Badungkaw. Bay amaray, tabagbagaak ni Inteng. Wan man maray, tadyak mo't kayat nga damang uy-uyaw kin ni Badungkaw. Dung-dung waklaw na kin ni Badungkaw. Nay, nakatugaw ka manan dito batog titawa, Inteng. Ay, kita nga ron dagiti aglabas. Naa, mangkit kita ka manan iti uyawam. Na. Kita im di lumabas. Inteng, Eh. isardeng mo ti kasta nga ugalim. Oh, kita im nga mintipan nagnana. Isardeng mo ti kasta nga ugalim, kunak. Sakbay aguraan da ka dagiti kabaranggayam, kat si kamet ti uyawin da. Oray si ka, maray. Inuyaw na kamot ni Kapitan. Wen nga raw da, siyak pa'y akagawad na ti inuyaw na. Ha? Makitam day ta nga ugali na. Amin tayo, uyawin na. Apay, uray si ka, inuyaw na mat. No siyak, saan pa'y siguro, maray? Ngam ni Badungkaw, kasta unay ti pananguyaw na. Ay, kat uyawin tayo mat tap na amo na tirik na ti mauyaw. Maiturad mo nga uyawin ni Kapitan. Maiturad naktupay nga uyawan. Ha? Nakaruano siya ti aguyaw, maray. Ay, katwang, amok analaing ka nga aguyaw. Idi day ta, maray. Nagbalbaliw akaw, takanayon nakabagbagaan ni Badungkaw. Mala, agawid akong, tama pa nakagluto ta ni Aldawon. Sige, agandad ka, maray. Ha? Taapay, maray? Nga men, ang mga numasabat mo ni Kapitan, kat uyawin na ka. Ay, sus. Nimot Kapitan nga agpay, so day ta masabat ko. Kasano nga tayo aliklikak. Nasaya ta nagsabat ta marito yang. Ay, kwa Kapitan, inak aglutaw. Awan panawon ko ang makiinistoryakan ka. Ay, nakita pa nag-apuramon. Aldaw nga rudan, mabisinin ni Badungkaw. Ay, di ka una agapuramag na. Ta di mo bagbagay. Binagayan ayamot ti panag na Kapitan. Kasla ka nga min magmagna pataw. Nang rona, no partakam ti magna. Ay, uyawan naksamat tan Kapitan. Ay, 1/4 only nga uyaw. Di nakadi uyawan Kapitan. Tapno maamuan ni Badung ko nga uyawan na. Ay na, jakla amon asawag. Di ba dun mo? May samad na nakasilsilang timuging na. Agpay sa, nakaroon na yung ti panagkalbunan. Ha? Makadanon da ito kin ni Badung ka. Oh. Saan amabalin? Saan na amaamuan? Ay, di ka gungungot. Ibagbagak tipod na. Nya ti oras ay. Pabisina ko na nagapoy ipanggag. Ay, nagmalas nga raw tanagado ti rumbang amasabat ko. Nipay Kapitan anak ka uyaw. Kay, inuyaw na ka. Talaga gaya makastaunay ti panaguyaw na. Tauray si ka inuyaw na kapay. Way, nabayagan nga mo kung uyawin na. Nagsilang kano day tamuging mo anak kalawlawa. Kat siyak mo kasla kanumagmag na apataw. Ay, yak sa mapasinsyanan da ito yun ah. Mapilitan naksa amang isubli iti ugalik ang managuyaw abadaw. Anya timako na. Aguray ka, tapanunutak pa. Ay saan mo na panunutan? Uyawin natan ni Kapitan, panunutan pa ilaan. Sige. Ipakat naman may tikin na uyaw ta, iti day ta Kapitan. Uray pa agkumpare kami. Waraw, ayan na ni Uncle mo, analay nga aguyaw. Hindi di barangay hula. Ibagam kinkwa na, nga awan serbina a Kapitan. Ha? Apay matakas tati bagbagam. Apay, di mo makita. Nagmaday, dagito'y kalsada, dito'y kabildatan. Abot-abot, akas lasungkaan. San mo't unay? Anya, saan unay? Nagkaro ti pitak na. Kita na. Bayam, taidanon ko na itakin ni Angkay. Rumbang lang, nga idanon mo dita. Naglay nga garay, no panawin ti pa nagkakampanya. Ang kurang may, iti aramay. Ikaman pa'y nga ado ti tao an naurnong di ta tersena ni kagawad kuanang. Apay na ta.
Aguom mong manan dagiti babae at chismusa. Asino nga tati pagchichismisan da? Ay, Jack amo. Kanti dakkel a question, no asino ti agis istorya adeng denggen damag. Ay, nagbalin sa mat chismusan ni kagawad ko na. Masango na ayamot ti agchismes. No kasta nga adu ti tao di ta tersena na. Busy nga aglaklako day jay. Sige laeng marituyan. Uyawom lagi ti proyekto ni Kapitan di ti barangay tayo. Ta aglako Uwan man na natuyang. Sige man na natoyang, kakaiso na anaurnong kami agrupo dagiti chismosa dito tersena ni kagawad kwanang. Istorya amin. Talaga Saan ko lang nga istorya dagiti palpak a proyektaw dayta kapitan tayaw. Uyawag pa'y amin ida. Patinggan ti kinahuyaw na. Patinggan ti kinauyaw ni kapitan. Apay, di yumadlaw, anak kasip-sip nga dito'y barangay tayo, no kastarabe ay. Kano adamot street light ti amaw. Ada, ngam awan mat bombelyada. Ay, di tamanin apalpak ni Kapitan. May sapay anasken ama amuan tayaw. Ada budget ngam awan proyektaw. Puno na itanana tuyang. Iso ada tayo at chismosa. Pagkay-kaysaan tayo nga uyawan daytoy barangay tayaw. Won, tanauyaw mo ti Kapitan tayaw. Day, nimot ko arog day taglemlemeng di talikod tayo. Ay, kwarog, amome nga da ka dita. Ay, dengdeng lang mo ti pag-iistoryaan niyaw. Kahit nangag mo amain, Uyawan niyo mo dahil ti barangay tayaw. nasaya tanangag mo. Sigay, ingkay report kin ni ang kalbaw. Nanggug mo, inteng? Adu pa yung dagiti pananguyaw na dito barangay tayaw. Nang ko amin dagiti imbagam ko raw. Nagbalataken ka day ta aramid mo. Ah, Naglaing ka nga aguyaw iti padam a tao. Ngam imbes asika ti uyawenda, dayto yan barangay nga idadaulwam ti uyawenda. tinasakit. Di ibaga na nga awan maaramidak dito barangay tayo. Adu pa yung ati pag-iistoryaan dang kay. Ay, nakit di Ay, Inaldaw dan nga uyawenda ti barangay tayo. Anya ngay inteng. Anya ti makunam ita. agaliptak tayo nga agtrabaho. Tapno saan da nga uyawan ti barangay tayo. Ape ana ibagam dayta, Kapitan. Amo nga ano ti manguyaw iti barangay tayo. Kaya idadauluan ida ni Paribadong ka ni Marituyang. Dagiti inuy uyaw mo iday, Kapitan. Ay, huwag nga ron. Ay, naamiris ko itan nasakit gayam nga uyawan da ti barangay mo. Sika, ti mangidadaulo. Nasaya at may, tanda kayo dita nga agulitag. Nagapuan paray. Nagapuwak dita bangkagaw. Ito una yun dahito kalsada tayo pare. Nagpitak. Kita mandag ito saka ka. Kita pero may tipitak na. Aguyaw kan sa manan. Ay talaga nga uyawag may dagiti proyektong pare. Ha? Inuyaw nak mo iday. Ay, isardang mo aguyaw paray. Aramidan mi ti amin akabaalan mi nga opisyal. Saan kamitan ang aguyaw? Saan kamitan nga uyawan ito? Ay na, Kapitan. Sakbay nga agoyaw ka. Kita umpay nga umuna no adda nag-progress ti barangay mo. Ala sigay. Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Fuichi Puklay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Jopper Anas Basit. Sound effects. Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo. Ti FPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon.
Agyaman kamay, iting kay panagdangan.